Very good afternoon. Ngasi ngangadorba aikoigi lecture asigi maming si aikoigi BPSC 107 dagi perspectives on international relations and world history haibadudagini asigi block 2 gi anishuba block ki historical perspectives haibadagi marishuba unit significance of the Bolshevik revolution haibaduni aikoina ngasi nainagadoriba kenosi aikoina mamangda Bolshevik revolution gi matangda khara soi koi lecture amasu keno tawkre adugi makha tarapoduni Bolshevik revolution se kamaina horakke Russians ki citizen singna matamdugi palamba empire Tsarist empire haibsidagi Bolshevik revolution ji horakna bagi masak se kamaina oirakhige amadi Bolshevik revolution se mai pa aba matungda masina atopa leiba maruaina aikoigi Asian countries singida masigi kenosing se masigi revolution sina kaya yamna influence tawge haibdugi matangdani ngasi aikoina nainagadorisi ado aikoigi ahanbada masigi sida aikoina khangjinba yaba potsi Russia gi kenosida Tsarist empire gi matangda 1856 tagina 59 phoba Crimea war haiba kenosi keno tawi fight tawi masida Russia si maithi masigi war sida adugi matungda karmain tawgen hankanda 1861 Europe matamda haibadi working class emancipation of serfs ani koi harise maruaina koi working class peasants kambu sibuni makoi sigi yamna kanna movement ama makoi gi yamna powerful oiba movement ama sigi war sigi matungda Crimea war gi matungda keno tawsilai hairiba keno torok pasiga loina na capitalism amani industrialization jisu keno da Russia da yamna chauna ahomba purami aduna Russia gi industrialization ama keno torok pasida industry adu da keno to sigi magi raw materials magi market thiba darkar werami raw materials launa magi adagi market pochai yon thongyon chingi makoi adugi darkar werami aduna maram weraga 19th century Europe matamda Russia na Central Asia gi colonies mayam singse magi makhada loina colonize tawrami magi makhada loina thamami aduga Balkan states haibadi hujiki matamda aikoigi matam amada Yugoslavia gi part weramba hujikna Serbia aikoigi Montenegro Czechoslovakia ka aikoigi hairibe area singse masida power struggle haibadi Russia ga atopa country singa maruaina Ottoman singa sigi sida power struggle tawrami maruaina aduga Far East hariba area singida haibadi hojiki aikogi Korea Japan chwagi area singida muka power struggle adumaina tawrami aduna aikogi 19th century Europe matamda Russia se an imperialist power amoirami imperialist aduga aikogi semi feudal system oirami magoi kenosi aidi aikogi da Manipuri da aikoina hai matamda loyam chaba kaina haibaduni agriculturally kenoda aduga magoi state system se authoritarian state system oirami madada democratic system adu da gi wari ama phobale ramde aduga matamda aikogi kerai tare Russia gi political system da elected organ ama phobale ramde aduna maram oiraga aikogi civilians kabu sigi akoigi rights political freedom haibna chingba aikoigi justice sugumba kenu se thodokna adugi leiramde aduna maram oiraga aikoigi matamduda leiramba liberal groups haiba aikoigi kabu singse yamna mohoi se yamna pangal handharami solami aduna maram oiraga sonbana maram oiraga Tsarist empire jargi mohoigi autocracy jargi political system da mohoi shatum adumaina chatpataramni karigino mohoi yamna weak oibna maram oiraga adumaina tawriba political system dugi matamda Marxism haiba poche yamna kanna chauba Marxism haiba policy se mohoi da influence tawrami aduna mohoi gi hojiki feudal system haiba di loyam chaba dugi mayokta movement tawba kambu amaga capitalism tawba kambu dugi force against anti-capitalism kambuga anti-feudalism kambuga gi force anido ado Marxism haiba ideology sina influence tawraga maruaina Russia da adugi movement se kanna kankhala ami adugi matamda aduna Marxism or natraga na koi social democrats haiba potse ani thokna koi gi khaidora ami amuka da ahanba gi kenu sida koi Russian Social Democratic Labor Party haina khangnaba force ama koi 1898 da establish tawkiba force 1912 Europe matamda ani thokna khaidoe
อันนี้tokai ani thokna tare khoi ge keno se Russian ge hujiki political party se Russian Social Democratic Labour Party ni khoi hai se ado ahan bada ani thokna tare si kana no hai matam da Bolsheviks hai ba maga Bolsheviks hai ba gi athadi majority hai bani majority hai ba se sigi sina kana no kari da base to no hai matam da khoi gi working class hai ba di khoi gi peasants Cambodia mohoina revolution je lead tawgadabni haibagi democratic phase ama mohoina lead tawgadabni haibida believe tawba aduda thajaba kangbu ama amana Menshevik sina minority class ni masina karida believe tawge hamatamda capitalist kanguna lead tawgadabni democratic phase si haibida believe tawba kangbu ama ga ani si ye kano se movement si kano torok matamda October 1917 gi ngasai Russian Revolution ki matam sida Lenin na leadership Lenin na luchingba aikoi gi Bolshevik Revolution haise majority na luchingba sisina mai pa matung dagi di hojiki Menshevik aina aikoi gi minority na keno to base magi relevance magi importance adu Russia da tamna hanthare magi keno se kai aduna maram oiraga Bolshevik saisina kar hetare mai pa Bolsheviks na mai pa matabda aikoi gi keno se kare hatare hojiki keno se Lenin na magi leadership ki makha da pushil aduga hojiki matam dugi lairame ba aikoi gi keno se government Tsarist government haitare adugi potse surrender tawro matungda provisional government ama February 1917 da Lenin gi makada hojiki hairiba keno se seme ado sigi hidai khoina 7 November hairaga 25 October ni khoina ami irise sida haini gi politikari no hamatamda November revolution hairaga sukhan gi hojiki October khoina keno si sigi se ado asengba khoigi Russian gi ariba calendar dadi masigi se 25 October oi aduna sigi se 25 October ni khoigi sida mention tawni sida confusion ngai karisu keno tawde ado mena haidariba posit tawri ngai matam sida World War 1 thoga ami khoina loina khange 1917 harise World War gi first World War gi matam ni World War 1 thok matam da jar hairiba magi government che sida adukki matik yamna chawba issue ama oirami issue oire ibagi maramdi kari no hamatam da war hok baga gasagi Russia da sonda magi anti feudalism anti capitalist ki movement Bolshevik ki movement do adugi movement se hena yang na chilla ami hena movement se hena kanchilla ami aduga swai matam da khoina Russia gi society se kamaina tawge hamatam da yamna aikoi gi contradictions leina ba amaga yamna manadaba matamni samna haram ka dai koi feudals and peasants ka capitalist farmers hari se kulaks na koi adoga kulaks ka landless laborers ka sumena koi gi yamna tokhai ta ba hoi gi society da amaga yamna manadaba sigi kambu sikse koi gi amaga yamna tathi tawai tawna ba koi gi sumena society em oirami adona war si hek horabbo matam da haibdi first World War se hek horabbo matam da sigi society da mai contradictions lai se hene hamu hegala mi sigi keno se ado hegala aba matung da kar bai to gena hanka da Russia se su war da yawrini ekoina first World War gi matang da mamang da masigi matang da fatana lecture tawre ado war se Russia su yawrini war si yaw matam da Russia na war yaw bagi magi cost magi expenditure dukimatik yamna kare hatare yamamni madugi prajada madugi myap do aduki matik yamna aikoi prajada pressure pi bese masigi kesu keno sina maram oiraga aikoi kare hatare Russia na adugi potu da war si yaw tabda asagi Bolshevik revolution do hena kanchin na ngai machak ama su oiramni aduna maram oiraga adugi matugda aikoi gi hojiki war sida Russia na yawa haibase war sida keno tawri sigi magi expenditure aduda myam singse khoi gi working class amadi peasants kambu da gi paisa nungsa aduda everything born to what tarami mahoi dagi low keno tawrami aduna even khoi gi kare hatare workers khoi gi keno low uraga leijaba kambu no magi daily wage earner kambu phawba khoi gi against the state haibadi jar gi against the khulai sijin naraga revolution tawba
darkar oichila mi sigi batang aduna maram oiraga aikoigi ihan boina world da aikoigi revolution nama sumaina aikoigi Russia da thok ngai Russia nattaba top country da thok ngai machak amma phobu oiramde karigino haima tabda hojiki hairi bai khoi ngai gi society siga magi keno siga state siga gi lainari relation se masigi se Russia da matam da khwai da gi hena weak oina world da leirammi aduna maram oiraga Russia da sigi revolution si thok ngai machak amma oi aduna khoi revolution thok matam da a new era amma khoi gi world sida pirammi karigino haima tabda workers and the peasants ki krehata state ama yana boina da thok pagi aduna hojiki haribo workers and the peasants ki yana boina thokpa revolution se sisina international relations ta anova alternative world system ama create toram sina anova hana leirambi bai aikoigi world system se aikoigi international system sida inova adugi alternative form of government ama aikoigi sina message oina pirammi aduna sigi message se kanada anambana pige hamatamda aikoigi matamduda aikoigi European colonialism ki makhada laiba countries aikoigi independent habdi self determination pa country adagi aikoigi kare haitare weakest marginalization group sigi keno sinchidana hena adugi magi kare socialism gi influence adudana yamna hena leirammi adumaina hojiki hariba exploitation tawba aikoigi national social and political gi exploitation tawbagi message ama socialism na id October revolution na pibase paksan na adugi keno se keno torami worldwide oina adugi process tap sandoami hariba process je sandor iba process je karidagi oirakino haimatamda hojiki October revolution ki matungda form torapa asagi provisional government kona USSR ina oirakadori process jena moina declarations adagi mohoigi law gi oiba legal pronouncement ini koi harise adagi diplomatic initiative oiba haibadi matam gi oiba government na hoigi initiative torpa policies and programs adum mayam da gitap matam na to pasingda khanga ami haibadi example oina koina January 1918 da declarations of the rights of the working and exploited people haiba sigi kaino se third all Russian Congress of Soviet chani koi hariba kaino se na declaration ama puthora lauthora ami sigi declaration se nak koi mathang di slide ta muk lakani kari ina lautho ino haibu gi matang se hariba sigi third all Russian Congress of Soviet chari se Soviet government sigi koi gi supreme governing body ni mawada gi hena chawba ama pho lei natre aduna lauthopa kaino ni aduna hojiki hariba sigi declaration sida muka makhata na kari ina muk kaino tawge hamatamda war haibse amu pho tawroidabni war sidagi ngathokadabni adagi democratic peace aduga aikoigi annexation country amabu magi makhada leihandabida democratic state ama lauthokadabni adagi country ama se aikoina kaino taw matamda aikoigi war gi reparations war soknabagi sigi paisa pigadabni compensation ki type ta lowbudo adum se amu pho lowroidabni haibna chingba aikoigi Russian Soviet Union na adumaina lauthorami hojiki declaration do adu karina lauthoken haib matamda sida hairise aikoigi complete break with the barbarous policy of bourgeois civilization and aikoigi matam amada amangai da aikoigi Russian Soviet state chi lagni mamangda leiramba civilizations ki policy punamak se moina yamna aikoigi barbarous oiba yamna aikoigi chokhattaba policy ni na do mena kena tawai aduna moina hojiki hariba policy adu mena lauthoi ibagi maramdi kari ma matamda hariba colonial powers induna aikoigi keno sinse aikoigi working class kambu se aidi sigi kambu se torture tawba moibu aikoigi minai oina sijinaba hoisi exploit to dugi moina kano tawreni madu maru aina aikoigi Asia da adagi atopa African country da small countries leiriba topa Latin America gumada leiriba countries sibuni moina sida aikoigi maru aina pandingi sigi declaration sida adugi potsi aikoigi lauthora matung di karamai tawben haim kanda new Soviet government na puthori iba keno sa aikoigi pura war and colonization haiba sa masi artificial ni masi mina subject bani
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁꯇ ꯂꯦꯞꯄꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IR ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯝꯃꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯚꯟ ꯖꯥꯔ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯖꯥꯔꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯔ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯝꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ प्रजासिंदा मदुगी पोटो खंगहला मिसिगी कैनोसी सेक्रेटरीटी सी तौई हाइबा फॉर एग्जांपल ओइना अखोइना 1907 दा एंग्लो रशियन सेक्रेटरीटी एंड कन्वेंशन नसाइगी अखोइगी ट्रिपल इंटान थाइना अखोइगी साइन तौनगिबदो फर्स्ट वर्ल्ड वार लाक्तनि ममांदा अदुगी पेक तोनि सिदल लाउथोरि इसे 1907 गी कैनोदा अदुगी पोटो खंगहला मी 1916 दा हाइबदी रशियन रिवोल्यूशन लाक्तनि ममांदा ट्राइपार्टाइट सेक्रेट एग्रीमेंट इन पेक अमा साइन तौई सिगी ट्राइपार्टाइट सेक्रेट एग्रीमेंट हाइरिसे करिनो कनागनाई मरकदा साइन तौनो हाइबदा इंग्लैंड फ्रांस एंड रशिया गी मरकदा साइन तौनी करिगिदमक्ता साइन तौरिनो हाइबा मतमदुदा फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑलरेडी वार से हौरगा लेरबनी वार से लोयरब मतुंदा ओटोमन एम्पायर की टेरिटरी लेरिबा म्याम से कनादा करमैना येनगदगी हाइबगी मतांग सिगी ट्राइपार्टाइट सेक्रेट एग्रीमेंट इन हाइरिसे अदुम बस सेक्रेट एग्रीमेंट्स पुनमक्तो रशियन रिवोल्यूशन न माइपा मतुंदा बोल्शेविक गवर्नमेंट ना म्याम द लोइना दोगी पोटु पब्लिश तौरगा म्याम द लोइना खंगहलामी हाइबनी कैनो तौरिसे अदुना अखोइगी रशियन रिवोल्यूशन ना तौरा मतुंदा अखोइना ममांगी फर्स्ट वर्ल्ड वार गी कैनोदा अखोइ लेक्चर दा अखोइ हाइख्रे मदुदी कैनो हाइ मतबदा जर्मनी गा बोल्शेविक रिवोल्यूशन बोल्शेविक गवर्नमेंट गा ट्रीटी अमखक साइन तौनै हाइरिबा ट्रीटी दो ब्रेड्स लेटरबर्ग्स ट्रीटी हाइना खंनै हाइरिबा ट्रीटी दो साइन तौनबदुगी मतांगनि सिदा अखोइ कैनो तौरिसे हाइबदी कैनो हाइ मतबदा अखोइगी इंटान पावर नसाइगी कैनोसिगा हाइबदी इंटान पावर दा यावख्रिसि अखोइगी ब्रिटेन फ्रांस एंड रशिया नि हाइरिबा कैनोसिगा रशिया गा साइन तौनरगा पीस टॉक अमा हाइबदी वार सिदगी लौथोकनबगिदमक्ता रशिया से वार दगी विथड्रॉ तौनबगिदमक्ता साइन अमा तौनबने न होनै अदुबु इंटान पावर हाइबदी ब्रिटेन एंड फ्रांस ना यारमदे अदुना मरम ओइरगा रशिया से सेंट्रल पावर्स हाइबदी जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगेरी ऑटोमन एम्पायर बल्गेरिया गा साइन तौनी अदुबुनी ब्रिटिश अखोइगी होजिकी ब्रेस्ट लेटरबर्ग्स ट्रीटी नि कोइना हाइरिसि अदुदा सिगी साइन तौन मतमसिदा सोवियत यूनियन ना हाइबदी बोल्शेविक गवर्नमेंट ना 6 मेन पॉइंट्स प्रपोज तौई अहानबदा करिनो हाइ मतमदा अखोइगी कंट्री अमदा नत्रंगा टेरिटरी अमदा अखोइगी फोर्सफुली हेक्टा अखोइगी ऑक्युपाइड तौबा एनेक्स तौबा सी आइगी टेरिटरी ने ना अखोइगी वार मनुंगसिदा सिगी टेरिटरी सी आइगी ने हेक्टा अखोइगी ऑक्युपाइड तौबा अदुगिदु तौबा नतबा अदुमैना अखोइगी प्रपोज तौई अनि सुबदना अखोइगी करै हातारे करिगुंबा वार से लोयरो मतुंदा करिगुंबा कंट्री अमगी नत्रंगा स्टेट अमगी मागी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मागी मनिंग मखा तंबदो अदुगी पेनो से हंजिल हनबा स्टेट तुदा अदगी माइनॉरिटीज मयाम मतबदुगी लेरिबा अखोइगी माइनॉरिटीज की मागी इंडिपेंडेंट ओइनिंगब्रा नत्रगना अतोप स्टेट अमगा पुचनिंगब्रा हाइबना चिंबगी मसा मसागी फ्रीडम दो अदुगी पोटो चूज तौहनबा मसा मसागी फ्रीडम ओइहनबा हाइबना चिंबा अदगी अतोपा अरोइबा कैनोसिदाना करी हाइतारे माइनॉरिटीज की राइट्स पुनमक्तो सेफगार्ड तौबा हाइबदी माइनॉरिटीज मतबदुदा माइनॉरिटीज मयाम जिनसे कोइगी हात पतुप्पा नत्रगा कोइगी इम्प्रिजनमेंट तौबा खतपगी अदुबगी यामना कोइगी पॉलिसीज प्रोग्राम्स यामना मतबदुदा तौनबो पोसिंगदो अदुदगी कन्नबगिदमक्तनी सोवियत यूनियन की मागी गवर्नमेंट सेना सुमेना प्रपोजल तौरिसि अदुगी मतुंगदा मोक्का करमैन तौगेना हाकादा कोइगी हेक अवेलेबल ओइबा मफमदा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी पीबा अदुगा अखोइगी वार की कंपेंसेशन लौबसे मसिगी सि यादबा हाइबना चिंबगी कैनोसिंगसे अदुगा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣꯟ ꯐꯣꯔꯁꯤꯕꯜ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁ ꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭रीडम ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯃꯔꯤꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯊꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯖꯔꯃꯅꯤꯅ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯖꯔꯃꯅꯤꯅ ꯂꯦꯅꯤꯟꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯕꯣꯜꯁꯦꯕꯤꯛ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯂꯦꯅꯤꯟ ꯕꯤआꯏ ꯂꯦꯅꯤꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯂꯦꯇꯤꯡ ꯄꯤꯁ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯂꯦꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯦꯅꯤꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯔꯨꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯔꯨꯛꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯁꯇ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯔꯃꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯠꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯕꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯕꯣꯜꯁꯦꯕꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯁꯤꯌꯟꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯅꯤꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯦꯅꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ 1918ꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ-ꯂꯤꯇꯣꯚꯁꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯅꯤꯟꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯂꯤꯐꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠꯁꯀꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯇ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯑꯦꯟड ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯑꯦꯟड ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯦꯃꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯑꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯄꯥꯋꯔꯁ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯒꯦꯟꯁꯇ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯆꯨꯋꯦꯜ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯑꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯛꯑꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯝꯄꯦꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯛꯑꯝꯃꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜꯂꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯗꯧꯔꯅꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯩꯅꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯇꯔꯀꯤ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯏꯔꯥꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯗꯔꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯝꯃꯤ ꯖꯨꯟ 1919 ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯖꯥꯔ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯁ ꯒꯥꯔꯗ ꯀꯣꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯏꯕ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯔꯥꯟꯗꯒꯤ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯏꯚꯟ ꯕꯦꯡꯛꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯖꯥꯔ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯀꯔꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯝꯗꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 1921ꯗ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯃꯒ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯒ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ
border state ไอ้คนที่มันทำมาจากโซเวียตยูเนียนกับอิหร่านก็ใช้ border นี่อันนี้ border ใช้สิ่งที่ security independence มันมากันงากันนี่ให้บริษัทมันตั้งแต่ยานว่ามันปุรามีอันนั้นหมายนะอันต่อไป treaty มันก็สู่ตุรกีก็ sign ตรงนั้นมีให้หรือว่า treaty สิ่งมันต้องกินนะTurkey government ด้วยไอ้คนที่ economic financial and military aid นั่นสิบ่าpyramid Soviet Union government นะ Turkey ได้ให้หรือว่าไอ้คนที่ economic financial aid ไม่อาจสินเส pyramid 1921 da Soviet Afghan treaty มา Afghanistan กับ treaty มา sign ตรงนั้นมีอันนี้มันต้องกินนะ Afghanistan da Soviet government นะ interest free loans pyramid interest อันบ่พอว่ายาวดับ loans pyramid อันนี้มันต้องได้คนที่สิ freedom fightersไอ้คนที่กันว่าสิดา colonized country สิดา freedom fighters สิดาอันนี้มันติยามใน influence ตัวเรามี influence ตัวนั้นมาเราหมายถึงไอ้คนที่ freedom fighters ตัวริบไอ้คนที่ colonial colonies ไม่ครับไอ้คนที่ radical movement ยามนั้นสัตย์บะ movement อ่ะมาตัวเรานั่งไอ้มาสักอ่ะมาไอ้คนที่ไว้รามีอันนั้นไอ้คนที่มาคุยสินะsigi hojiki hariba koi unity of the oppressed haibadi colonial powers sigi makhada leiriba independent demand tawriba country praja mayam sigi movement ama koi gi united oina lak pasida colonial powers che aduki matik yamna aduki matam da matha saram aduki matum dai khoina sigi da kaino to busi Soviet Union gi magi socialist state chena appeal tawra ami maruaina Persians Turks Arabs and Hindus ni sidai koi hai si India sidai koi gi boy sumaina koi gi oppressors hai di colonial powers sibu lokthok raga noi na sa gi oiba on decisions na sa gi lam dugi decision di na sa lawgadabni masters of their land ni koi hai se na sa gi lam gi decision di na sa lawgadabni haibagi mahoina Soviet Union na dumba appeal lama keno torami maruaina masigi reference ai koi gi sigi sena India gi matam dugi movement ama yam kanna national movement ama India gi freedom movement ama keno to boduda yam na chauna adugi mateng pangami aduna October revolutions na koi gi India gi national liberation movement da yam na chau mateng pangami hai ba mateng pangse Pandit Jawaharlal Nehru na magi Bolshevik ki idea se man iramba direct discovery of India da so yam na chauna yamna marik chuk na masigi matang da palli aduga social development marks ki analysis haibna chik sing matang da direct sida matek maram jana Jawaharlal Nehru na madugi matang da khangali aduna khoi gi Lenin na hojiki Marxian thesis Marxian ki magi ideas punamak se sigi kano tawraga khoi gi political independence ama social progress ama phangan gani haibagi kano se sigi sina khoi gi matam dugi leiriba khoi gi national movement haibadi freedom movement independence movement haibagi ideology sida pulakna punchin naraga kano tawbugani haibagi idea se matam du dai khoi gi independent taliba demand khoi gi anti colonial freedom movement sida yamna chawa ai koi gi influence ma oirami aduna maram oiraga alliance ama sem nangai gi machak am oirami hairiba alliance ki koi gi liberation movement gi kaino sa Asia Africa da Latin America da matam da yamna chaw na ba yamna popular oirami hairiba kaino singche aduna hojiki hairiba colonies haidi Asia da Africa da Latin America da leiba colonials matam dugi kaino da leiriba colonies da leiriba praja sing haibidi independent movement taliba praja sing do aduda yamna chawa ikoi consciousness ama haibidi realize ama ikoi shu independent phanggadabni makoi colonial powers atop lamdagi laaga ikoi makhada sumaina rule tawraga ikoina makoi gi mirai oina leiba kaino si sasanje muthatkadabni kai ikoi haiba ideas sina maram oiraga movement se yamna chauna swagi matam da haibidi 1920s gi matugda asigi movement se worldwide oina sandora ami haiba kaino sida sandokpa sida India gi oina revolutionary movement ji ikoi gi sandokpa se Mahendra Pratap Barkatullah Obaidullah Sindhi Virendranath Chattopadhyay Upendranath Datta Hardayal Lala Hardayal haibadani si MN Roy hairi singje yamna chawa kaino naktani hairiba mi singchena aikoi kari haitare nagi Bolshevik leadership Lenin contact tawnaba honarami adugi matungda aikoi gi Bolshevik revolutions ki idea na haibadi socialism ki idea na yamna chawna mateng pangkhiba India gi maming leiraba yamna popular oiba
India India masa ani help taragadi Pandit Jawaharlal Nehru and Rabindranath Tagore ni makoi se hek makoi na si ba phawda socialism haibagi idea sida makoi influence tawraga adum kaino taw lai hing ki boy ado hairiba kaino sichina adagi India gi revolutionary leaders haibadi atopa mapan leibak ta leiba kaino sichina socialism haibase masigi potse aikoi gi amata ngairaba idea ni goal ni aikoi amta ngairabo objective ni haibagi mohoina aikoi adopt torami adugi potu mohoin loksilami 1925 ni Europe matamda communist groups kambu mayama punchin daraga India da Communist Party of India and established torami sida aikoi Syed Bhagat Singh aikoi na pan bayai Syed Bhagat Singh haibase mana jail da leiri matamda socialism and communism ki ideas ina adu kimatik yamna mawanda influence torami aduna maram oiraga mana jail da leiri ngai Pawa mana hek hingi ngai pawa Lenin Day na pang ma celebrate torami jail manungda aduna 1919 Europe matamda India da workers ki series of strike han balaitana workers movement India da ikoi against the British movement torami sigi matam chida example loina ikoi na Bombay textiles workers strike ikoi hairi sa sida 1,25,000 workers sida saruk yarapni workers sigi swagi matam chida ikoi 1920 ke Europe ta ja sida di ikoi na India pumbada ikoi 200 strikes workers ki strike ikoi swagi keno sida leire hairi ba keno sida kari hatare jadi strike jadi bukto matam chida 1.5 million workers masida ikoi kari hatare workers ki saruk yarapni sumba keno sida aduna swagi mata tajasi lauraga Gandhi ji nasu ikoi non violent non cooperation movement in 1920 da ikoi freedom struggle gi yamna chawba ikoi movement ama ikoi keno tawrami adugi India gi natabida ikoi Irish militants ki magi leaders Michael Collins Harris gi makhada British ki mayokta sigi keno se ikoi Irish Republic ikoi ama state ama sem na bagi damakta kari hatare swaida su movement yam kanna keno tawsila ami aduga Sinn Féin party hariba keno sina keno tawraga magi leadership ki makhada Irish Republic and ikoi swigi keno sidani se keno tawri sem rije 1920 Europe matamda Egypt ki independence ne la thora ami hariba party se Jaglul party hariba nationalist party sina ikoi 1920 da lautho ami Turkey da su Mustafa Kemal Pasha har sina allied parties allied lagi occupations lagi Ottoman Empire gi lemhoba territories me am chindo ikoi capture toraga Ottoman allied powers na lehoba chindo Mustafa Kemal Pasha na hai magi party do na mai war hauro matuk da moi chindo tathokraga ikoi Turkey ma hai government ma sem na bagi da makta wa lauthora ami adumaina China su Treaty of Versailles hai by first World War matunda sign tau hiba treaty do sign tau yarap de adumaina May 4th movement of 1919 ne koi sida hairi sa China da matam da yamna chaw movement amani hairi ba movement se karagi mayokta tawno hai matam da Japanese forces ki mathakta sigi sida tawba movement amani masigi movement sida workers matam dugi koi adagi communist adagi koi Confucianism koi Chinese ki Confucianism haiba adugi da believe to wa bi punamak saruk yaraga yamna chawba movement ama oina swagi matamda socialist revolution china kari hatare influence tawraga jaga khoding makta koi gi mafam khoding makta movement je yam kanna khalak lam India da Kesri newspaper ki editor oirapa Bal Gangadhar Tilakna koi Bolshevik ki revolution na mai pak pasibu yamna kare hatare mong tawa kenoni haibagi impressive oiba impression do Kesri newspaper de irami Bipin Chandrapal nasu koi kare hatare masigi Bolshevik revolution na mai pak pa haibase koi exploitation all forms of exploitation mi keno do sasak to do adugi kare hatare adugi mathaktagi mai pak popotni habase Bipin Chandrapal na su hairami Lala Lajpat Rai na masigi possible aikoi revolution Russia da revolution na mai pak pa amadi Russia gi magi policy is
East Asia กี territory สินดามากี policy แม่ามจินซิบูลาลารัสปัตรายนะซูยามนะมองตาบ่ policy ฮะเนี่ยให้มันสิบกีเกนวดายามนะทักปะพงดอรามีaduga Russia China da sanyat chen na Chinese ki yamna maru oi ba khoi ki Chinese democracy ama langna ba purakna ba hona rabba Chinese Communist Party ki khoi ki leader ama oi rabba matam du ki leader ama ni yamna mamik leiba hai bisin ni na ihana hat bo ina Asia ki leiriba country Asia ki leiriba state chidagi Chinese ki leader oi ba sanyat chen na ihana hat bo ina Soviet Russia se recognize torami hai aduna maram oiraga matam duda sigi sanyat chen hai ri se matam dugi Chinese ki government na magi policies program na du da yani ngamana te ma bu hat na ba ko ta na rabba nupa ma khakni adu mai na tawra abu patu da ekoi gi Soviet Russia bo recognize tor patu da gi 1918 da Soviet kare hata re Soviet Russia na ajiki keno se China da ekoi gi hana Tsarist government na ekoi gi thamamba loans agreements makha kaya gi agreements me punamak lokthora sigi kaino sida aikoi gi imposition toram bakholam ba me apsin do adugi matam dai khoina khamjin ba ya base ojiki Chinese ki matang sida Li Daza Hao and Lu Jin hai ba aikoi gi Chinese ki asai gi May 4th movement 1919 ki May 4th incident do adugi movement dugi yamna chawa aikoi gi backbone hai tare adu bagi nupa ni se sigi sina kaino to busidagi di October revolution se si sina aikoi gi Chinese government Chinese Communist movement da su masi sina yamna chawa anova era ma hodo e haibagi hoina su kaino torami adugi matok da Communist International Comintern kawa ama semami hairiba Comintern harisina aikoi gi socialist revolution all over the world ama tawro nangai gi yamna thuba kare hatare yamna thuna aikoi gi kai revolution nama all over the world ama ohela nangai gi matang amo ohela me Comintern haibise karam matam da sempano kari magi agenda na kari no objectives kari no haibu khoi na makha tar slide check da naina gani Comintern che aikoi gi Communist Party of Soviet Union CPSU haibu gi magi guidance magi ideology magi principles magi direction da loina work to naktani aduna CPSU id Communist Party of Soviet Union haibisi leader to gi makhada magi hoina lowa decisions hoina lowa any kind of kare hatare policy programs adu punamak to Comintern na loina keno to naktani aduna 1919 da hojiki hari mo Comintern hari se sigisi keno to wi likhalli hari se khoi gi karino hai matam da masi Leninsky idea hai tare khoi gi world lai riba loina khoi gi world lai riba workers punamak se si unite to gadamani on the basis of socialism haiba idea sida unite to gadamani all the workers haiba world ki all the workers haiba dugi mangphaun na bagi damakta adugi dream ne Comintern haiba aduna khoi gi Comintern nai khoi gi magi congress na declare torise sida khoi hai rise Unified World Communist Party khoi hai rise specific section of which were parties active in each country khoi hai rise country khodi makta India da China da nadragna any other country amada Turkey da nadragna Egypt da Iran da oibi hai ba country sigi magi Communist Party sin loina punchin na ba hai bidugi agenda do the work to work ne 1920 da sigi second congress of Comintern hai ba sigi meeting to we hai risna 21 points mane adopt to we adugi hai ba keno se adopt to riba magi keno se sigi CPSU sai Communist Party of Soviet Union dugi magi principle do aduga chap manana adopt to rami aduna Comintern hai ba pot se khoi gi matam dugi organization se mafam ani da kare tare magi operate to rami amana karaida amana USSR and socialist world life sida atopa amana na international arena haibidi capitalist world haibise matam du da khoi Western European countries maroina khoi Britain France ko basung bagi keno sidani USA ko basung basida adu USSR da na karino hai matam da international communist movement se strengthen to hena pangal karana ba daga khoi Soviet ki policy se masi defend to na bagi damak tani aduga world side ta na Comintern no work to rise karino hai matam da khoi gi
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯇꯦꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯍꯟꯅꯕ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠꯀꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯇꯨꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯁꯥꯏꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ 1921 ꯀ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯣꯃꯤꯟꯇꯟꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯋꯦꯁꯦ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯂꯩꯔꯛꯑꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 1921ꯒꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯃꯤꯟꯇꯟꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯔꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯞꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯤꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇꯨꯗꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯀꯔꯤꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ 1921ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯃꯤꯟꯇꯟ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯃꯤꯟꯇꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯝꯃꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁꯀꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯍꯜꯂꯝꯃꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯗꯔ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯇꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯍꯜꯂꯛꯑꯝꯃꯤ 1930ꯁꯀ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯣꯃꯤꯟꯇꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯐꯥꯁꯤꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯝꯃꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯐꯥꯁꯤꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯔꯃꯅꯤꯗꯅ ꯍꯤꯠꯂꯔꯒꯤ ꯅꯥꯖꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯇꯂꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯒꯤ ꯐꯥꯁꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃ 1930ꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯐꯥꯁꯤꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1930ꯁꯀꯤꯁꯤꯗ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯀꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯂꯤꯕꯔꯦꯜꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯤꯕꯔꯦꯜꯗ ꯕꯤꯂꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯐꯥꯁꯤꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯇꯨꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯝꯃꯤ 1943ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯂꯤꯟꯅ ꯖꯣꯁꯦꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯂꯤꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯃꯤꯟꯇꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯦꯟड ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯑꯦꯟड ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯅ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯇꯔꯀꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯦꯟड ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯑꯦꯟड ꯋꯥꯔꯀꯔꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁꯀꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯇ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁ ꯄꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁꯀꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯅ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃ 1919ꯗ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯖꯝꯒꯤ ꯂꯦꯅꯤꯅꯤꯁꯀꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯉꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯃꯤꯟꯇꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯤꯟꯇꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯀꯃꯤꯟꯇꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯔꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁ
aduga akhoi Marxist Leninist ki ideas to adugi hena magi theory do popularize tawnabugi damakta sigi kaino se communist hairi se si same ni ado sigi communist international ani khoi no ji hairi ba kaino se sigi sina ato country habidi world gi ato da lairi ba country sida nagi khoi gi revolution na malak na bagi machak ama ya machaw machak ama mateng pangam ni masisina adona 1920 Europe matam dai khoi gi second Congress of Comintern haiba kaino se magi kaino bifam ma pangtho ami hairiba bifam sida second Congress of Comintern sida ekoi gi ngasai gi sigi anti imperialist forces mya punamag sa si pulamna amakhak to oina punchin na bagi damakta hoi adum ba decision na ma sigi sida lawrak ni hairiba decision se sigi kaino se law matam da karmaina tawgen hai matam da ekoi gi sigi communist movement da communist socialism da base to wa ni myamam ekoi gi magi country da ekoi gi communist party ama semba ngamdraga su matam tu da ekoi gi Soviet Russia da magi party semam example oina dogi keno eastern country da for example ihan hat boina Turkish communist hai se sigi keno se Soviet Russia da 1920 sigi second Congress of Comintern ki matang da sina semani ai Turkish communist sem matum da Iranians ki communist kambu gisu amuk seme likewise Chinese ki and Koreans ki ado mena seme October 1920 da sidasu karamai tawgen hai ka da Indians macha ekoi gi Tashkent da yore Indians macha Tashkent da yore aga habdi Russia da yore Russia da yore aga sigi second Congress of Comintern hai sa sigi sida India macha yore aga Tashkent da yore aga second Congress of Comintern communist ki magi keno se bifam se India macha su yaura kriba sida ekoi gi India macha se kana no hai matab da MN Roy and Rabindranath Mukherjee hai se hairiba ka ekoi gi mahoi ni da yaura matuk da second Congress da Comintern yaura matuk da siga mahoi ani siga atopa mi taret amaga punchillaga sigi sida ekoi gi Communist Party of India hai se semak ngai gi machak ama hoi aduna ekoi na ngasi tawkhriba sigi lecture sida ngasi gi ekoi na ngangiba lecture sida ekoi na keno tawrisi communist revolution haibadi October revolution of 1917 haibasina atopa kamaina mai pakke Russia da masi sida kamaina mai pakke aduga masigi si mai pa amatunda ekoi gi October revolution haibadi socialist revolution na kamaina ekoi gi kare hai tare magi diplomacy magi state ki policy ama program ama oirakna buhan ama tabda atopa country singda magi influence oirakna buhan ama tabda karam pa makhal gi policies programs kari ekoi gi paikhatli haina chinggi matang ekoi na masigi matang da nainare adugi matuk da ekoi na masigi kaino da nainari se atopa ekoi gi independent phangning ba ekoi gi freedom oina freedom phangning ba freedom movement tawriba liberation movement tawriba example oina India gumba matam du da ekoi colonial power ki makha da lei ba country sum bagi matang da ekoi gi yam akanba force da ekoi gi kari hatare socialist na movement na ekoi gi socialist revolution na kari hatare mateng pang khibagi kaino doni sida ekoi na asi nainari si adogi matumda ekoi gi asigi kaino si socialism na mateng pang gimsi kayam na mateng pang ge na hai matabda ekoi gi so nasai ekoi hai do yam na ruai ba mateng pang basi India gi maruai ba leader ani so Rabindranath Tagore ga Pandit Jawaharlal Nehru gani Pandit Jawaharlal Nehru na ekoi ni mai socialism ta dukimatik yam na influence tor podagi karam to gen hai matabda Congress ki Indian National Congress ki leadership ki policies and programs ta bhawa aho mayam lakre ni si socialist revolution na marum oiraga example oina ekoi na haira matab da hauji ekoi Indian constitution da ekoi gi socialism mai ekoi gi preamble da yaureba socialism haiba wahi che masigi keno si ngasai gi nagi sigi socialist revolution haibadi October revolution 1917 da adugi mai pak pu dagi keno to bani ekoi mayam loina khange preamble haiba se Jawaharlal Nehru na iramba
kainoni aduna Jawaharlal Nehru na iramba potuda aikoi socialism haibo wahi kase aikoi pusillaga aikoi na ngasi sijinariba kainosini adu haibo potsinche Indian National Freedom Struggle dasu yamna chaw na mateng pangba adagi aikoi Indian National ki matam ki oiba aikoi kari kaino toba kaino duni adu kona tarakpada aikoi na INA asa kari hatare Subhash Chandra Bose na aikoi luchik makhada torokpa INA gi matabdasu even Soviet Russia da chatlaga Russia da gi mateng pang bakotpagi wari aikoi na mamanda adugi kaino du nei na khre kona makha tarakpa topic sin da so adugi poche soidana aikoi yaurokhi gani na kaino tawi sigi IRC da soidana yaurokhi gani second world war gi matabda adu maina aikoi gi kare hatare 1917 gi kari October Revolution je mai pa matunda matamda da leiramba industries ayamba banks punamak nationalized to thora ami haibadi kare hatare madu sarkar gi makhada leiba oira ami aduna Bolshevik revolution na mai pa pudagi di kar baito gen haibda matamda leiba aikoi gi so ba Russia gi city sinda aikoi gi leiba so ba yuk sinsa sigi sin so amka kar baito gen haibda da partition tora ami kari gi no hai matamdu gi families system do aduna leiba yana bagi mongda haibadi yamna chawba haibadi family mi kunthra leiba ya bagi mongda kunthra leiba gi ya bagi na kunthra leiba gi mongda yankhai leiba ya bagi mongda yankhai leiba ya bagi mongda do maina partition tawra ami aduga Bolshevik government na ka mai tawgen ha ka matam ma dai khoi gi jar government na sijinaramba magi titles adu da autocracy gi titles aristocrat haitare aristocrat titles puna maksin ja ben tawram ariwa titles puna ma amda sijinaba ya halamde Bolshevik government adagi di aikoi gi armies gi officials gi habdi Bolshevik government gi Soviet Union gi magi army gi officials kamu gi new uniform no ba uniform ama mukka hodora ami adona aikoi gi Bolshevik party harido Russian Communist Party na kona letter perata adugi kainose maming do tho ami Bolshevik Party na hairam badagi ado maina aikoi gi kainose Soviet Union hariba kainose gi yam chawa influence ama ado maina kaino tawki adona natural sida aikoi gi Bolshevik Party na ado maina mai pai 1917 gi revolution da aduga Bolshevik Party na sarkar se me influence tawre atopa kaino sinda country sinda magi freedom movement da liberation movement da adu maina kaino to adu khakta natte Bolshevik revolution na mai pakib se aseng bagi di masigi sibu yethuna ba magi against the adu ke mate yamna movement na stawra minat Bolshevik socialist matam dogi autocrats kambu habdi jar government da leramba autocrats kambu dona aikoi gi Bolshevik uprising Bolshevik revolution du kadem tawrami moi khochu bulai pairaga aikoi gi Bolshevik ki mayokta habdi red army gi mayokta war tawrami pura kind of civil war ni matam da adui ke no se hari ba ke no sik se sai gi autocrats habdi jar government ki makha da leramba aikoi gi auto Bolshevik revolution bu kadem taw kambu se South Russia ro da mohoi sin se challaga mohoi da aduda station torami aduga mohoi na matam do mafam da troops haidi army groups ama sepkat laga Bolshevik ki mathakta aikoi gi kare tare fight torami wa torami ado hari ji sigis da Bolshevik sare ga aikoi na sida red hari ji red army hari ga su kaino tawi adona 1918 and 1919 gi matam da sida wa tawi se Greens habdi socialist revolutionaries kabu masu sida Bolshevik ki mathakta wa tawriba group tu negotiate hai se Greens haiba Greens haidi green shirt ni pakabu do adu socialist revolutionaries kabu ni white side sina pro zaris ni white shirt pakabu do na adu most of the Russian empire se mohoina sigi si ekoi gi control da mohoi makhada leirami adu sigi hariba mohoina sida wa tawri se red army ki mathakta wa tawriba hojiki greens white kampu se kanana matik pagi hai matabda France American British and Japanese troops na matik banga me boida kuchu lies arms ammunitions financial even financial bo matik banga me aduga aikoi gi Soviet Russia gi matakta fight tawrami kari gi no hai matabda makoi hairiba countries in France American British and Japan kampu sin se sisi moi hariba countries in me apji su aikoi gi Bolshevik government ama aikoi gi Russia da
mai pagakpa Bolshevik Revolution na October Revolution na mai pagakpa haibesen mohoi pamamte aduna sigi keno sigi Lenin gi government si Lenin na mai pakhiba Lenin gi government sibu thakna bukidamakta bohoina ekoi hojiki hairiba socialist revolutionaries kangbu ekoi pro Tsarist group kangbu faction kangbu sigi sin kangbu sida ekoi mateng pangsillaga Lenin gi ngasagi Red Army gi marakta war adumaina keno tawrami sigi keno sida ekoina ngasi keno sida ikona khamjin baya wa ponsi karino hai matamda Lenin ki magi movements October Revolution se ni koina hari ba ponse icham jamna hekta ikoi gi kar hata re movement se tawraga mai pa e na ikoi gi lotion khibanate mana mai pa khram matumda October Revolution na mai pa matumda sai gi interim government aina mana amba setup taw gibdo setup taw ro matumda bhawa magi government mana mai pa iba organization se muthat na ba dukki patik yam kan no honara me matab dugi pro Tsarist ki kabul sijana ikoina sida khamma game ado pro Tsarist ki kabul Russian du khatana te matab du da habidi international powers khara habidi maruina France ko ba Britain ko ba adagi American ko ba even Japanese kabul bhawa ikoi mateng bangsillaga Soviet Republic habdi Soviet Russia gi magi government se muthanaba honarami habaduni adugi matuk tarakpada ekoi gi kare tare 1922 23 year of matabdi Soviet Union USSR habase officially oina ekoi gi seme aduga ekoi gi country tra mangana agreement ama sign tawnaga adumaina USSR hariba kaino se semani aduda country tra manga adugi manukda Russia hariba kaina state china kwaidagi yamna chawi magi in terms of territory in terms of population haitare adugi kaino se kwaidagi yamna chawi adumaina tawraga Soviet Union haina hariba kaino se within a period of some years haitare within 2 decades yamna powerful oiba kare hatare world wa yamna powerful oiba state ama masu oirami adumaina kaino tawra matunda second world war ekoi thengare second world war thengna matuk dagidi cold war ai khoina keno tawi adugi makhata ba keno sinduna machangi lecture da amok makhata na nei na gani aduna sigi phobada khoina khanjen baya ba pochi kari no hai matam da communist revolution hai ba pochina maru oina khoi gi worldwide ta yamna sawa mateng bangi yamna magi influence dukki matik yami even masigi influence na koi kare tare India gi liberation movement da India gi freedom movement da dukki matik yamna sawa mateng bangi MN Roy koi no ji hai bada dagi Jawaharlal Nehru dagi Rabindranath Tagore dagi koi gi Lala Hardana koi gi dagi koi gi Bhagat Singh sina singba ekoi keno singse koina saigi keno tawri singsi loina sigi mamik leiba ekoi gi India gi keno naktani sigi keno sida Barkatullah ka hai ba ekoi gi dagi Birendranath Chattopadhyay kan ekoi gi hai ba myam singse India gi afawa communist movement china maru oina influence tawraga ekoi gi India si nitam ba ma phangdaba yade India su British ki makhada ekoi mi ki makhada leiba yade haina tawraga India gi yamna katna chawna ekoi gi movement tawraga British tagi nitam ba phangna honna kiba India gi mamik leiraba ekoi gi freedom fighters naktani hariba pochik ekoi gi ne hojiki hariba Bolshevik revolution china ekoi gi yamna chawna mateng pang pani adumaina atoba country map da su ekoi gi Bolshevik revolution na mateng pang pani mateng pang khibani ado ekoi kasi gi lecture si swaida losilage karigumba ekoi gi dab leiba khangdaba kanino leita ragadi noi question hangba yagani ai adom ready da leijage reply tawjage